ndabaye kaze mukuza muri MTV uyu n'umwanya makuru ariko mbere yo kuyarambura ndore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugaruka mu kanya. President Lorenzo yasabye abagwana guhagarika imigwano kuri iriyinga. M23 yatumye mu biganiro i Rwanda aho muri Angola. Urusiya na Ukraine bakozanyijeho mbere yuko amasezerano y'agahenge asinywa. Aya n'ayandi ni mu kanya gato. Ikaze na makuru mwategure kandi mugezweho na Nkunda Yona Dusere. President Lorenzo yasabye abagwana guhagarika imigwano kuri iriyinga. President Jean Lorenzo wa Angola akaba na President w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yasabye ko habaho guhagarika imigwano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo hazabeho imishikirano y'amahoro hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kongo. Amakuru aturuka mu madiplomate asobanura ko abategetsi ba Angola bifuza ko iri hagarikwa y'imigwano yaba mbere yuko hatangizwa ibiganiro. Mu nyandiko yasohowe ejo n'iposho n'inzego z'itangazamakuru za Presidency ya Angola, Jean Lorenzo wabaye umuhuza mu nzira y'amahoro ahamagarira impande zombi zishamiranye guhagarika imigwano guhera kuri iriyinga. Iyi nyandiko igira iti: guhagarika imigwano bigomba kuba bikubiyemo ibikorwa byose byibasira abaturage b'abasivile no kwigarura ibice bisha mu karere k'imigwano. Twizere ko n'izindi gahunda zizatuma hashigwaho umwuka mwiza uzafasha gutangiza ibiganiro by'amahoro bizabera vuba ha Rwanda hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na M23. Amakuru aturuka muri guverinoma yibutsa ko abategetsi ba Kongo bagomba kubaha ibyo biyemeje ariko bagomba kurinda abaturage mu gihe haba ubushotoranye. Mu yandi makuru nuko abatavuga rumwe n'umutegetsi muri Kongo bashigikiye ibiganiro hagati ya leta na M23. Imishikirano itaziguye hagati ya leta ya Kinshasa n'inyesha za M23 kandi zafashe imijyi itandukanye mu burasirazuba bw'icyo gihugu, Goma na Bukavu. Inama izatangira ku minsi 18 y'ukwezi kwa gatatu. Impande zombi zigomba guhurira imbere ya President wa Angola Jean Lorenzo umaze imyaka 2 akemura iki kibazo. Ni intambwe y'ingenzi yakiriwe neza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Moise Katumbi yishimiye ivyo asobanura ko ari iterambere rikomeye bigizwemo uruhare na President wa Angola umufatanyabikorwa, kuko Katumbi avuga ko ari umwizerwa kandi atabogamye. Kuko akomeza abivuga ibiganiro ntibigomba gusa guhuza Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro, ahubwo bigomba no kuja ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa societe civile. Ashimangira kandi gahunda y'abepiskope Gatolika na Protestante kandi yizera ko bazabona havuka ibiganiro bidaheza bivuye ku mitima kandi ibyubaka. Moise Katumbi ariko arasaba kwirinda kugerageza amacenga ya politike cyangwa se amasezerano yavamo gusa amahoro ajegajega kandi y'igihe gito. Martin Fayulu nawe arashimira President wa Angola Jean Lorenzo ku gikorwa cye kizasiga amateka atazibagirana mu mateka ya Afrika kandi kizakomeza kwandikwa iteka mu ntekerezo z'abaturage ba Kongo. Martin Fayulu yanasabye ko hashigikirwa gahunda y'abepiskope mu maso ye akaba ari amahirwe akomeye yo gukemura intandaro y'ibibazo bya politike n'umutekano bikunze kugaragara bibangamira ituze n'iterambere bya Kongo. Wahoze ari ministre w'intebe Matata Mponyo yemera ko imishikirano ya Rwanda na gahunda y'abepiskope bigize ibice bibiri bigize inzira imwe kandi imwe rukumbi ikwiye kugira ngo aya makimbirane akemuke burundu. Reka amakuru yacu tuyakomeza kuri inkuru ivuga ngo M23 yatumye mu biganiro i Rwanda. Guverinoma ya Angola yahaye ubutumire umutwe witwaje intwaro wa M23 kugira ngo witabire imishikirano igomba kuzahuza Repubulika Demokarasi ya Kongo na M23. Ni ubutumwa M23 yahawe biciye mu ibaruwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Ambassadeur Tete Antonio yandikiye President w'uyu mutwe Bertrand Bisimwa. Muri ibaruwa Tete Antonio yabwiye Bisimwa ati: nyakubahwa, nyuma y'amabwiriza ya nyakubahwa Jean Lorenzo President wa Repubulika ya Angola ndetse na nyuma y'intambwe iheruka gutera mu bubasha bwe kumuhuza washirweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, guverinoma ya Repubulika ya Angola inejejwe no kubatumira ngo muzitabire imishikirano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteganyije kubera i Rwanda muri Repubulika ya Angola ku minsi 18 y'uku kwezi. M23 atume muri imishikirano nyuma y'uruzinduko President Felix Tshisekedi yagiriye muri Angola muri iyinga rishize rugasiga agiranye ibiganiro na President wa Angola Jean Lorenzo. Tshisekedi warakunze kurahira ko guverinoma ye itazigera na rimwe ija mu biganiro na M23 yita umutwe w'iterabwoba, nubwo amahanga yakunze kumwutsa igitutu amusaba kugirana na M23 ibiganiro. RDC yemeye kugirana ibiganiro na M23 mu gihe uyu mutwe ukomeje kwigarura ibice bitandukanye z'umurasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo turimo n'umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu mu mezi 2 ashize. M23 ku ruhande rwawo yakunze gutangaza ko yifuza kugirana ibiganiro na leta ya Kinshasa ndetse n'umuyobozi w'igisirikare cy'umutwe General Sultan Makenga aheruka kubishimangira mu kiganiro yagiranye na Ale Destexe wabaye senateri mu Bubiligi kuva mu mwaka wa 1995 kugeza muri 2011 n'umunyabanga mukuru w'umuryango wa MSF w'abaganga batagira imipaka. Reka amakuru yacu tuyakomeze muri territoire ya Fizi. Imigwano hagati y'imitwe ya Wazalendo yaguyemo
abajenerale babiri. Amakuru aturuka muri territoire ya Fizi ho mu ntara Kivu y'Amajepfo aravuga ko abajenerale babiri bo mutwe witwaje intwaro wa Wazalendo bapfuye nyuma y'imigano yatewe no gusubiranamo kuri iyi mitwe yombi. Ni imigwano yasakiranyije imitwe ibiri ya Maimai mu baguye muri iyo migwano yabereye ahitwa Lutete, harimo General Trésor Kipukira wari uzwi ku izina rya Mutetezi ndetse n'undi wari uzwi ku izina rya Feruje. Bivuga ko Mutetezi yishwe n'inyeshyamba za Maimai ya Kutumba zari ziturutse mu ntara ya Maniema zerekeza mu mujyi wa Uvira, aho zazigiye gufasha indi mitwe ya Maimai kurinda ko umutwe wa M23 wakwigarurira umujyi wa Uvira. Mu majwi y'uwari umuyobozi wa ziriya nyeshyamba witwaga Brown yagiye hanze yumvikana avuga ko we na bagenzi be baguye mu mutego w'igico cy'abagwanyi ba Mutetezi, nubwo hari andi majwi avuga ko intandaro y'imigwano yabaye bariyeri inyeshyamba za Mutetezi zateze iza Brown. Mutetezi yishwe kandi mu gihe yari amaze iminsi ashinjwa kuba yaragize uruhare mu ifatwa ry'uduce tumwe na tumwe two mu ntara Kivu y'Amajepfo tumaze iminsi twarigaruriwe na M23. Uyu kandi ashinjwa kuba yari afite gahunda yo kwiyunga kuri ziriya nyeshyamba za General Sultan Makenga, nubwo uruhande rwe rubihakana. Uyu kandi yarazwiho kuba yarakunze gutoteza no gukorera ubwicanyi abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu misozi miremire y'itombwe abita abanyamahanga. Reka amakuru yacu tuyakomeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yirukanye ambasaderi wa Afrika y'Epfo imuziza kwanga Donald Trump. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje ko ambasaderi wa Afrika y'Epfo witwa Ibrahim Rozere yirukanwe muri iki gihugu kubera ko yagaragaje ko yanga igihugu cya Amerika n'ubuyobozi bwacu buyobowe na Donald Trump. Kuko yabicishije ku rubuga rwe rwa X, Marco Rubio usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko bwana Ibrahim Razuru waruhagarariye inyungu za Afrika y'Epfo ntakazi iryo ryose agihawe muri Amerika. Rubio ashinja Ibrahim kuba umunyapolitiki wabaswe n'ingengabitekerezo ishingiye ku moko ndetse ko yanga perezida wa Amerika Donald Trump. Anongeraho kandi ko nta bindi biganiro bizigera bibaho bigamije kumusabira imbabazi kubera ko guhera igihe yabitangarije atemereye kongera gukandagira ku butaka bw'iki gihugu. Umunyamabanga mukuru wa USA yanongeye kwibutsa ko amagambo Razuru yavugiye ku gitangazamakuru cya Breitbart kizwiho kubogamira ku ruhande rw'ishyaka ry'abatsinzwe ry'abademokarate, aho uyu mugabo yavuze ko bwana Donald Trump yivye amatora ndetse yatsindishije Kamala Harris inkomoko ye y'ubwirabura mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'umwaka wa 2024. Ukwirukanwa kwa Razuru muri Amerika bije byiyongera ku bindi byemezo byinshi byafashwe na Amerika ku butegetsi bwa Donald Trump bifatirwa Afrika y'Epfo nyuma yuko iki gihugu kibarizwa mu majepfo ya Afrika gifashe uruhande rwo gushigikira ko hubahirizwa uburenganzira bwa muntu mu baturage bo muri Palestina ndetse kigashinja Israel na Amerika ubufatanye mu gukora ibyaha by'intambara mu rukiko mpuzamahanga panavyaha ICC. Reka amakuru yacu tugakomeza kuri inkuru ivuga ngo Kiba yahuye n'ibira ry'umuriro rya kabiri gikurikiranye mu gihugu hose. Kuri ripocho ku minsi 15 ukwezi kwa gatatu abantu babarirwa muri za miliyoni muri Kiba bongeye kwisanga badafite amashanyarazi mu ijoro rya kabiri gikurikiranye mu gihe igihugu cy'ikigwa gihanganye n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi rikabije. Associated Press yatangaje ko amashanyarazi yazimye nimugoroba kandi ko na serivisi za internet zahise zihagarara zirahungabana muri rusange. Perezida wa Kiba Magere Diaze ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko abayobozi barimo gukora igishoboka cyose kugira ngo umuriro ubashe kugaruka. Imbaraga zo kugarura umuriro muri Havana no mu mujyi wa kabiri munini wa Santiago de Kiba ejo ku munsi wa gatandatu nyamara ntaco zatumye abashinzwe umuyoboro bazimya byose kugira ngo batangire ubundi busha. Hagati aho abanyekiba benshi haze ya Havana bamaze amezi babana n'ibura ry'umuriro rya hato na hato rimwe na rimwe rimara amasaha 20 ku munsi. Impuguke zavuze ko umwijima ukomeje kugaragara muri kaya gace ka Kiba ahanini uterwa n'ibura rya peterole n'ibikorwa remezo bishaje. Reka amakuru yacu tugasoze kuri inkuru ivuga ngo Uburusiya na Ukraine barabakozanyijeho mbere yuko amasezerano y'agahenge asinywa. Mu ijoro ryo ku munsi w'ejo Uburusiya na Ukraine byaraye bihanganye mu kirere mbere yuko amasezerano y'agahenge k'iminsi 3 asinywa, aho igisirikare cya Ukraine kigwanira mu kirere kandi cyavuze ko Uburusiya bwarashe drone zigera ku 170 ndetse na misile zigera kuri 2. Icyakora izirenga 130 kavuga ko cyazirashe mu gihe izindi 38 zitahamije igipimo. Ni nyuma y'amasaha make Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ahuye n'intumwa ya Amerika Steven Witkoff baganiriye ku bijanye n'ubusabe bwa Amerika bw'uko hashibwaho agahenge k'iminsi 30 hagati y'impande zihanganye. Ku minsi 13 y'ukwezi kwa gatatu Putin yari yavuze ko yemeye ibijanye no guhagarika intamba ariko hari bigomba kubanza kunozwa kugira ngo amasezerano yemezwe, mu gihe Ukraine yemeye ariko abayobozi bayo bakagaragaza impungenge z'uko Uburusiya butaza
atazavyemera. Ku minsi 13 y'uko kwezi nyuma yo kugirana ibishikirano n'abamushigikiye mu Burengerazuba, ikiganiro cyayobowe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ashigikiye ivy'agahenge k'iminsi 30 ariko agaragaza ko Uburusiya bushobora kutazavyemera ukazazana impamvu nyinshi. Zelensky yashinje Uburusiya kurundanyiriza ingabo ku mpaka umuhuza na Moscow, yagize ati uko kurunda izo ngabo ku mpaka bivuze ko Moscow itarajwe inshinga n'ibiganiro vya diplomasi ahubwo ishaka gukomeza intambara. Ikigo kigenga cya Ukraine gishinzwe ingufu DTK naco cyatangaje ko Uburusiya bwagavye igitero kuri ico kigo mu bice vya Dnipropetrovsk na Odessa, hangika byinshi vyatumye abaturage babura amashanyarazi, kikavuga ko kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo bisubire mu buryo. Reka ngushimire twabanye muri umwanya w'amakuru, nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo uzuzubona ibiganiro n'amakuru yacu tugutegurira ku gihe. Minembwe TV, kunda bana dusere duhure mu makuru yacu ataha.